mwazifata mukazitamunya barega muri trash. Iyo umaze kuja muri Kristo Yesu ntago ubukiyobora wewe, ntago wakora ikintu umwuka wera yanga ngo abyemere. Ni lazima kubuza amahoro, kuko umwuka wera ntago wamukorana ibintu nk'ibyo ngakwemerere. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaza ni ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 16 ku murongo wa 15. Ibyahishuriwe Yohana igice 16 ku murongo wa 15. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data mwami w'abami, ndagushimiye urera urisumba byose. Ndagushimiye data ukuntu wongeye kandi kunjya neza kugira ngo mwami nze nicare imbere ya kamera mvuga izina ryawe. Urakoze Yesu Kristo. Ntaba ari nge rero ndabivuga, ahubwo abari wowe ukwera muri nge, kugira ngo mwami Yesu ijambo ryawe rigende rifite imbaraga, maze mwami Yesu rigende ribomora imitima y'abantu, maze ryoroshe imitima y'abantu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana uraje vuba, uje guhemba no guhana. Ndasengeye bano bantu bagiye kumviza ubutumwa bwiza, Mana ugende bageneza ubane nabo, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Ehe ndaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Yesu nashimwe cyane. Ehe ndaza nk'igisuma. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu n'umwami Yesu arimo araburira abantu bose, mbese arimo aramenyesha ko aje nk'igisuma. Mwene data, buri muntu arazi iyo umujura aza atamuteguje, abona muri hejuru aje kumusahura ibintu bye, amafaranga n'ibiki. Yesu Kristo nawe aje nk'umujura, aje nk'igisuma. Harahiriwe umuntu aba maso. Umuntu aba maso, uwo ngo ni wahiriwe. Bene data, Yesu Kristo arimo arashaka ko buri muntu yamurindirana igishika, akava mu byaha bye akihana, akamurindira kubera ko ntatinze. Yavuze ko azagaruka, ni by'ukuri azagaruka. Ehe aravuze no jambo ngo ndaza nk'igisuma. Mwene data, urazi ibyo urimo urakora wowe, urazi ibyo urimo, urazi amagambo uvuga uko ameze. Urashobora kuba uri umuvugabutumwa ariko ufite ibyaha, usambana, wiba, wica abantu imitima. Reka ndakubwire, ibyo byose ukwiye kubiheba, kubera ko igihe Yesu Kristo niyaza ugasigara, amarira azaba menshi kandi nta muntu n'umwe ahari wo kuzaguhanagura. Ijambo ry'Imana ry'ukuri riravugwa, murumviriza ubutumwa bwiza, ariko ntabwo mushaka guhinduka. Haguhinduka muguma mukomantaza imitima yanyu. Reka ndababwiza ukuri, ano magambo y'Imana y'ukuri babigisha mugafata mukayata mu ngarani hariya, nimwamara kuva mu mubiri muzasanga ari ukuri bababwiraga, mukanga gukurikiza uko kuri bababwira. Niko biri. Ijambo ry'Imana ni ngombwa rivugwe ry'ukuri, kugira ngo abantu babohoke imitima, babohoke ubugingo bwabo ntibuze burimbuke, kubera ko ubugingo bw'abantu bari mu byaha bufite ikibazo. Mwene data muranyumviriza, ubugingo bwawe bwarapfuye. Umwami Yesu ashaka ko uba muzima, ariko wewe urimo urakengera ijambo ry'Imana. Nimwihane, nimuhindukire, mwambare mwikwize. Abantu barimo barambara ubusa, barimo barambara ibintu bibafashe. Iyo myenda mwambara iriko iratuma abantu basambana, abasore n'abagabo. Mwene data,
reba ukuntu mwigize mwarakosoye Imana, reba ibyo bintu mwishyira ku minwa, ibyo bisuko mwishyiraho. Bene data, nta mugeni w'ukuri ari mwaraja mu ijuru akwiye gutsiba igituta mu mutwe we. Ariko mwebwe muriko murabikora, reka ndababwiza ukuri, muriko murakengera amagambo y'Imana kubera ko muri bazima. Ubu ngubu muri bazima, muriko muraburirwa ubu muri bazima, ariko mwaranze guhinduka. Mwari mukwiye guhinduka. Igihe bazasoma amazina, wewe ukibura izina ryawe kandi wari diakoni, kandi wari umuhanuzi, kandi wavuga mu ndimi, izina ryawe rikabura mu gitabo cy'ubugingo, uzateseka, uzarira. Amazina yanyu azabura kubera iki? Kubera ibyaha mwaranze guhinduka. Umwami Yesu araje vuba kandi aje guhemba no guhana. Ariko mwebwe mwibereye mu byaha, ntimushaka guhinduka. Muguma mwigishwa ubutumwa bwiza ariko ntimushaka guhinduka. Umwami Yesu icamuzanye mu isi ni ukugira ngo wewe urokoke urupfu rwa kabiri, ubugingo bwawe bwapfuye bukanuka buzuke kubera Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko mwebwe murabwiga ukuri, ntimushaka kumva ukuri. Ukuri kurabarya ntimushaka gukumva. Ibyo muriko murashaka babwira ubutunzi, amafaranga, ibiki. Reka ndakubwire, Yesu Kristo ntabwo aje gupfira ubutunzi, ntabwo aje gupfa ngo wewe uronke imodoka. Yesu ntabwo aje gupfa ngo wewe uronke inzu nziza. Yaje gupfa kugira ngo ubugingo bwawe burokoke, uzubona ubwami bw'Imana. Ariko mwebwe muriko murakurikira inyongera ha gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibyo ngibyo kurimwo urabitamwe umutwe, bizakumarira iki? Si bya bintu uzapfuka bisiga abantu bakaguma bigwandiramwo umaze kuva mu isi. Kubona iby'isi byose ukabura ubugingo bimaze iki? Wowe uri muranyumviriza, umaze kubwirwa kenshi ariko waranze guhinduka. Mufata ibitambara mugashira mu mutwe, ndani mu mutwe mwashizemwe ibintu bingana uku, ibisuko, ibishatsi bitari byanyu, mbese amaproduit biki byose mwashize mu mutwe mugaca murenzaho igitambara. Bene data, muriko murahisha abana b'abantu, ariko Imana yo mu ijuru yo ireba hose, irimwe irakubona. Nimuhinduke. Umwami Yesu aje nk'igisuma, azasanga uri murasambana, asanga urimo uriba, asanga uri muriba, kandi pasiteri asanga uri muriba, asange uri murasambana, agusange muri saro uri murasukisha. Yesu azasanga uri muri saro uri murateramwo produit. Mwene data, niyo azasanga uri murakora ibyo bintu kandi waraburiwe kuva kera ngo bireke nibibi, uzasigara mu isi kandi uzarira. Abantu bose bazasigara mu isi bafite ibibazo. Se muzavuga ngo ntimwabwiwe kandi mwirirwa muraburirwa. Ariko amatwi yanyu ntago tuzi ibyo mwashizemo. Murazi ko icyaha ari kibi cica ubugingo bwanyu, kandi Imana yanga icyaha, ariko mwebwe mukaguma mwizingiye mu byaha, kuvuga bene so nabi, kubicira mu mitima yanyu, kunegurana n'ibya bitandukanye, kwirwa muri family planning. Reka ndabwiza ukuri bene data, niba hari umuntu yakubwiye ko muri family planning atari icyaha, uwo muntu ari mwara kuyoborera ikuzimu. Uwo muntu arimo arakuyoborera ikuzimu. Family planning Imana ntiyemera. Ntago yemera rwose umuntu aja muri family planning ntago atandukanye n'umwicanyi, kuko aba ari mwarica. Ushaka Imana ize kubwati mwana wanjye karibu mu bwami kubera ko akuye mwinda cyangwa se wagiye muri family planning. Imyanda yose nta juru, imyanda yose ntagize inja mu bwami bw'Imana. Imitima yanyu n'imibiri yanyu mukwiye kubishikiriza Imana.
imibiri yanyu iyo ngiyo Yesu Kristo arayikontorora, iyo arayikontorora guhera ku mutwe. Yesu arazi umubare w'umusatsi wawe, ni nayo mpamvu udakwiye guhindura ikintu na kimwe ku musatsi wawe. Ukwiye gusigara uko Imana yakuremye, ukaguma uko Imana yakuremye. Inzara zawe Imana irazikontorora, ni nayo mpamvu izo nzara wahawe uvuye mu nda ya mama wawe ukwiye kuzigumiza uko nguko, kuko niko Imana ishaka kuguma. Yesu Kristo aza gutwara umugeni we, ntago azaza gutwara bose. Uri n'ugutwi arumva, wewe uri n'ugutwi urumva. Niba uzi ko ucisiga amakanta, ucisiga ibintu amanuzenya amapudre mu maso, nimba uzi ko uciyambika amaherena n'ibintu byo mu izosi, ibyo bintu nubireke, ntago ari iby'umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo akwiye kunyurwa nuko Imana yamuremye, nyurwa nuko Yesu Kristo yakuzanye mu isi. Ntago ukwiye gukosora Imana. Iyo ntuzenye iyo minwa yanyu mukwiye kuyigumiza uko Imana yayibahaye. Mureke guca ingoyi, mureke kwimwesha ingoyi, bitsike ingoyi. Reka ndabwiza ukuri, zino nyigisho muri ko murabwirwa ubu ngubu mukiri bazima, nimwazifata mukazitamunya barega muri trash, ukava mu mubiri, uzasanga ariko kuri wari murahanuga ukiri muzima kari kukazikengera. Mwene dati muranyumviriza, Yesu Kristo ashaka ko umugeni we aba natirere, ntabyo kuvangatiranya ibintu by'ikuzimu ayishira ko ibintu bibiviyo ngiyo yishira. Oya, mube natirere, ntago muri babi. Imana yabahaye imibiri myiza, mube natirere. Mureke kugiki, mureke kwishaho imyanda. Iyo mibiri yanyu ni inzu y'Umwuka Wera, kandi mumenye ko iyo umaze kuja muri Kristo Yesu ntago ubukiyobora wewe, ntago ubukiyobora, ubuyoborwa n'Umwuka Wera. Agutegeka uko ashatse, iyo ashaka kujana ni wahazi. Ntago wakora ikintu Umwuka Wera yanga ngo abyemere, ni lazima kubuza amahoro. Ariko mu gihe wambara kamini ugasanga nta mahoro, mbese ugasanga ufite amahoro, mu gihe ugenda muri sarukisukisha ibimeshi bikuka ukumva amahoro yafite, mu gihe mbese wisiga inzara uko wishakiye ukumva mbese mu amahoro rwose, mbese nta kikurega, nta Mwuka Wera ufite. Nta Mwuka Wera ufite. Kuko Umwuka Wera ntago wamukorana ibintu nk'ibyo ngakwemerere, ntago yabikwemerera. Mukwiye guhinduka rwose, mukamenya abo muri bo, mukamenya n'icyo Yesu Kristo yaje gukora aha ngaha mu isi. Yaje kurokora mwebwe, ntabwo yaje kurokora ibikoko, ntabwo yaje kurokora amazu, ntiyaje kurokora ubutunzi, yaje kurokora mwebwe kugira ngo ntimuze mubabazwe. Buri muntu arazi ko afite igihe cyo kuba mu isi, buri muntu afite igihe Imana mupanga, Imana mugene cyo kuba mu isi. Ico gihe kigeze kirangiye, Imana muhaye ava mu isi arapfa. Ese none uri uzaja hehe? Niba uri kuraburi gukanga kumva, niba uri kurahanuka gukanga kumva, bakubwira ko wihana. Nta yindi nzira iriho atari muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzaja kwa Data atamujanye. Ariko uri kurayanga, nta gushaka kwakira Kristo. Wewe urazi ko umwanya n'umwanya ushobora gupfa, ni wapfuzaja hehe? Nico kibazo. Umva, ni wishure ni wapfuzaja hehe? Ko Yesu Kristo kari wenza n'ukuri n'ubugingo, ukaburi muramwanga, inyigisho uhabwa kazanga. Ese uri muri yumvira kuzaje he wewe? Abantu bose bapfapfira mu byaha, hari aho bashigwa kubabazwa. Ntiwihende ngo baguhende wowe. Ni wapfupfiriye mu byaha, feri yambe no kubabazwa, ntabwo uzaja mu ijuru utarikoreye. Waba wanyuze he ujya ngo uje mu ijuru? Kuwa Yesu Kristo kari we nzira,
Yesu niwe nzira. Uzaja mu ijuru unyuze he ko Yesu Kristo amushaka? Yesu Kristo araguhanura anyuze mu bakozi biwe, mugafata magambo bahanuye mukayata muri trash, ati ibi ntabyo tugikeneye. Ubwo butunzi, iyo modoka uzayijana mu ijuru wowe. Iyo modoka, iyo nzu nziza uri murasengera hagusengera ubugingo bwawe. Urazi ko ubusambanyi bukurembeje, ubujura bukurembeje, muri ko matesha umutwe Imana, musenga musaba amazu, musenga musabi amamodoka, musengera ubugingo bwanyu, mukabwira n'Imana ikabahora kw'ibyo byaha muri ko murakora. Ubikora uruhanura, ukabikora uri umudiyakoni, ukabikora umuririmbyi, hagusengera ubwo bugingo bwanyu, mugasenga kugira ngo Imana yo mwijuru babohore. Mwebwe muri kumasengera amazu n'ibiki, ibingi bizasigara mwiza atakamaro bimaze. Muri ko muraja he, muri ko murava he mwebwe? Ese mwaza mwumva mukamenya ko mutazaguma hangaha mwisi, mukihana mukatandukana n'ibyaha by'ukuri? Murahanurwa ntimushaka. Yesu Kristo araje nk'umujura, nta mbabazi azakugirira wewe, nta mbabazi azakugira, kuko wewe urazi neza ko Yesu Kristo azagaruka, ntago azahera mu ijuru. Yarabivuze, n'ubu kandi abivuze, ngehe ndaza nk'igisuma. Yesu Kristo arongera arabivuze. Ese ugira ngo azagumayo? Ntago azagumayo, araje vuba. Niko ijambo litubwira, ngehe ndaza vuba nzanye ingero. Ariko mwebwe mukumafata ayo magambo mukayata, mushaka kwigumira mu iyisi. Reka ndababwiza ukuri, nta muntu azaguma mu iyisi kugeza ugutura nk'umusozi ntibibaho. Wewe rero ufite ubwenge bukora, wari ukwiye gushaka aho uzaja nyuma y'ubuzima. Hari ubundi buzima. Niba ushaka kuja mu ijuru, reka nabwire ko ari Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo ushobora kuja mu ijuru utanyuze kuri Yesu. Wapi? Ukwiye kumunyuramwo, ngo niwe azagushikana mu ijuru, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko ntimumushaka. Ese mushaka muzaje mu ijuru gute? Ese mushaka muzaje mu ijuru ni modoka, ni ndege, ni pikipiki, ni baskeri? Mushaka ngo muzaje mu ijuru gute? Nta kindi kintu kizagutwara mu ijuru atari Yesu Kristo gusa. Mukwiye guhinduka. Ese mugira ngo Imana ikirabareba? Irareba ibyo muri ko murikoza. Muva kuririmba mukanyarukira he mu bapfumu, mwava kuririmba mukanyarukira mu mahoteli gusambana. Ese ugira ngo ntimuri ko murabikora? Erega Imana irabireba. Mureka kumva murangiza kuvuga ubutumwa gusa, yego, ukaba ugiye gukura mwinda amafamily planning, uva kubwiriza gusa, umugore wa mukabona nukoreshe kondomu, cyangwa se ugasesa intanga hasi. Nimuri ko murabikora? Ibyo byose ni ibyaha birimo birica ubugingo bwanyu. Nubwo mwavuga ubutumwa mukora ibyaha, amaherezo yanyu nukurimbuka. Mukwiye kwihana. Nubwo mwavuga mu ndimi mugaca mugendo mu manuzari ya kunywa inzoga, ibyo by'inzoga nibyo bizabarimbura. Umuntu avuga mu ndimi ntiyicare avuga ngo kwera mvuga mu ndimi nibyo bizantwara mu ijuru. Ntago ari byo bizagutwara mu ijuru. Izo ndimu uvuga ni imbuto, ni impano y'umwuka wera uba warahawe, ariko iyo mpano ntago ari izagutwara mu ijuru. Kuvuga ubutumwa ntibijana umuntu mu ijuru. Kuba uri umuririmbyi ntibikujana mu ijuru. Kuba uri umuhanuzi ntibikujana mu ijuru. Ariko niwakizwa neza ukagenda mu ijambo ry'Imana, ibyo ngibyo nibyo bizagutwara mu ijuru. Gukizwa neza. Kuba uvuga ubutumwa abantu bawukomera amashyi, ibyo ntacyo bivuze. Kuba uhanura ibintu bigasura, ibyo ntacyo bivuze. N'abatarakizwa hariho ugubwira ijambo, ikintu kikagusohoraho kandi atarakizwa. Impano n'agakiza biratandukanye. Rero buri muntu akwiye kumenya ko akwiye gushaka ubwami bw'Imana gukiranuka.
mumaze igihe mu rushengero ariko ntimurakizwa, mumaze imyaka n'imyaka mu rushengero ariko ntabwo mumaze imyaka n'imyaka muri mugendana na Yesu, muri Kristo Yesu. Mumaze imyaka n'imyaka muri hanze ya Kristo. Hanyuma ukavuga ngo amahoro. Nta mahoro ufite, nta mahoro y'umunyabyaha ariho. Wewe uri muranyumviriza, nta mahoro ufite. Reka kwiremarema, nta mahoro ufite. Imana imwe irashaka kugaruka. Waragiye nubwo ugumuja mu rushengero buri ku cyumwe, nubwo uri umuririmbyi, nubwo uri umudiyakoni, Imana irabona ko wayitaye. Garuka ku Mana, mwihane. Ibyo byaha muri ko murakora mu bireke, kuko Imana yo mwijisha ko buri muntu arindira Kristo. Ngo iyo ngahantu musengera ngo ntabwo abuze ibi, nahantu musengera ntabwo ari Imana, ntabwo ari Imana. Pasiteri wawe yambara kamini kubera ko ari pasiteri wawe, nawe ugacubikora ngo nta kibazo. Pasiteri wawe si Imana, nawe arinde gucirirwa urubanza. Pasiteri wawe si Imana. Nimugendeye ku ijambo ry'Imana, mumenye icyo Imana ibashakaho. Mureke kugira iki, mureke kuvuga ngo pasiteri wanjye ngaritoboye ngo nanjye kandi reka ndakubwiza ukuri. Kwitwa ngo ni pasiteri ntabwo ibyo bizajana umuntu mu ijuru. Hariho abatari abapasiteri bazaja mu ijuru, abapasiteri benshi bazarimbuka kubera ko ntibavuga ukuri. Yego, kandi ikindi barayobya abantu, ntabwo bashaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Barafashe ukuri baragira iki, baragupfukapfuka, baca bashyira hejuru ibinyoma. Kandi bagira iki, ibinyoma byo kubwira abantu imigisha, ngo Imana iguhaye imigisha, Imana iguhaye ibi na biriya, batakubwiye kwihana. Ukwihana niko kubanza. Imana niba ari uwo mugisha ikawuguha badaye mu nyuma wabanje kwihana wowe. Ubugingo bwawe nibwo Imana ikeneye, iby'imigisha mu nyuma. Imana ishaka ubugingo bwawe, Imana ishaka umutima wawe. Ni wihane rero. Bapasiteri muvuga ngo pasiteri kanaka ngo yambara ibi nibi, ngo ntabwo bitwangira, ngo aho dusengera barabyemera. Naho musengera mukwiye guhinduka, mukaba abakristo nyakuri, mugakurikiza ijambo ry'Imana. Nimuhinduke, kuko Imana yo mu ijuru ntabwo izaza guterura abantu bose bari mu ishengero. Yesu azagutwara umugeni gusa. Umugeni niwe azajana na Kristo. Ariko abantu bigize ngo pasiteri wanjye ngibi nibi, reka nabwiye kurikira Kristo, rero kurikira pasiteri wawe, kuko nawe azaciga urubanza. Nawe azahagara imbere y'intebe y'Imana y'imanza, aciriga urubanza. Wowe kuri gukora iby'Imana imwe irakubwira gukora, kurikira Kristo akuyobore ukora ibyo ashaka. Haleluya. Umwami Yesu nabagene.